Akcija. Evo, ova epizoda je direktno i specifično za moju dušu, zato što sam ja, evo, trap fanatik i obožavam to i nismo još imali nikog iz tog područja, tako da, evo, čast mi je i drago mi da si uspio nas ugurati u svoj ovaj ljetni busy schedule. Hvala tebi puno na pozivu. Daj mi reci, evo, u početku odmah ćemo, ja uvijek prvo uđem u karijeru, onda ćemo kasnije o neke stvari malo privatnije. Kako je trap na hrvatskoj sceni? Kako je to moguće, kako je to izvedivo, kako to funkcionira, s obzirom da nismo baš zemlja ko, ne znam, kako negdje drugdje to više funkcionira nego kod nas? Pa gledaj, originalno je to žanr koji je nastao na jugu Amerike i to je ono tematika doslovno pljačke, dilanje, strip klubovi i to, i kao to ništa nije baš kao za naš prostor, ali opet imamo taj neki balkanski mentalitet, pa je možda to tu slično tom divljanju. Ali, znači, neki početci trepa koji su krenuli je to baš bilo ono striktno kopiranje tih tematika američkih i onda samo izvođenje toga na hrvatskom jeziku i makar možda kao nije to bila neka real priča koja se izvodi, to sve je bilo jako real jer je bila grupa ljudi koja se skupila to radit i u početku ono prvo u Splitu je bila Kiša metaka i kod nas Kukus i High Five, zapravo High Five pa Kukus i onda smo mi tu uletili negdje u priču tipa 2 godine deep u to dok je već trajalo. A sad kako to tu postoji? Pa postoji klubski, postoji koncertno, zapravo ono trap je dosta širok pojam, svašta je danas trap i onda je, isto se kategorizira dosta toga u isti koš što ne bi trebalo biti, ali općenito kad nekom kažeš trap, valjda misliš kao na trap drumse, taj raspored bubnjeva kakav je na stvari. Zato što zapravo trap sad se smatraju i ovi kao, ajmo reći, specifično srpsko-bosansko ovi izvođači, ali zapravo pravi trap je ovo što si ti sad rekao, znači Buntaj, High Five i tako to. Ali svi se stavljaju isti koš. I kao, ali vi niste baš to što si rekao klubska muzika, ne možeš ti baš onako mošpit napraviti usred Secreta. To baš... Mislim, kao, to zapravo di je otišlo u taj neki mainstream korak zapravo i je, jer je to bilo tako kao, ne možeš to napraviti, ali se to svejedno događalo. Ja se sjećam dok, ono, to ja kažem sve što je prije korone, to je stari zavjet. Tako da u starom zavjetu mi smo bili predgrupa klincu u operi, opera koja je ono kao bio film klub i ono sa skupom produkcijom i sve i ljudi okolo sjede s bocama i onda dođe ono 3 divljaka bez majice ono i klinci rade mošpit u publici. Tako da ono dosta je to malo sudar svjetova, ali jednostavno to je na globalnoj razini postalo biti toliko mainstream da kod nas isto to nisu mogli mediji to ignorirati. A kako je to tebi krenulo? Kako je... Imali smo jučer glazbenika, to je uvijek od malena želja, ali kako je tebi? Jer je malo specifično, nije samo da si uzeo gitaru i pjevo, ovo je baš... Ne bi rekao da je meni toliko od malena želja, više ono od malena želja je sve vizualno crtat i bilo kakav ono mix medija, kolaži, slikat. To mi je ono prvo nešto s čim sam se htio baviti, s čim se bavim danas, isto jer je dosta usko povezano uz muziku. Ali, kak bi rekao, uvijek sam znao da bih htio raditi neki oblik ono performing arta, bilo to u ono izvođenju glazbe, u plesu, u glumi, bilo šta je ono neki scenski nastup. Je nešto što me ono zvalo k sebi, a sad kak je baš krenulo sa trapom, slušao sam domaćeg hip-hopa kroz život baš jako puno i to je ono nešto što sam slušao solo, možda s 1-2 frenda, nije bilo baš nešto ono što je bila moja komplet brija, jer sam ono više bio u gitarskoj muzici, ono punk rock metali, to sam većinom slušao sa većim krugom ljudi i onda nekak, baš tad kad je izletio High Five 2014. i to sam bio još u srednjoj i ono, imao si taj neki punk vibe nastupa i svega, ali opet bila rap muzika, a kako ono, ja glazbeno obrazovan nisam, znači ono, u produkciju se jako malo razumijem i teorijski se u glazbu baš jako malo razumijem za to na kojoj razini se s tim bavim. I onda to su krenuli doslovno ono pisanje nekih prvih tekstova, freestylanje i to ono na ono boom bap rap matrice sa još 1 ili 2 frenda i nakon toga kak je ono trap bio aktualan,
dosta sam slušao tog američkog trepa koji opet isto nije klubski, ono tipa Puja, Denzel Curry, Suicide Boys i ta ono Miami scena i onda smo probali raditi takvu ziku na hrvatskom i onda se to tako zakotrljalo. Da, i funkcionira. Pa funkcionira, da, zato što ja bih rekao da je hrvatski jezik dosta dobar za svaku glazbu zapisat, pogotovo. A misliš da je trap u Hrvatskoj doživio svoj... Nekako 2019. je bilo prime time, jel tako? Mislim, ja bih rekao da je... Ili još u prime time-u, ili misliš da je sad mrvicu, čini mi se da više nije... Nije u prime time-u sigurno. Nije više dole, ti se, znam da su Kompleks bili party prije, to se sad više ničeg nema. Kao... Kak bi ti rekao... To je bilo tad u piku i bilo bi još uvijek u piku, ja mislim da nije bilo korona i tog sve što se izdešavalo. Da. Baš je podijelilo, postavilo je kao... Ali da, mislim, kak žanr raste, tak se i razvija, onda si to što ti kažeš, kroz neko vrijeme si mogu tu i ono kombinirati turbo folk s tim, a opet s druge strane možeš kombinirati metal s tim, možeš kombinirati ono neku klubsku muziku, ono i house isto sa trapom i onda je to ošlo na sve strane i kao više nije tak neka homogena cjelina, ali ono funkcionira. Da, a jel ovako dobro ti imaš druge stvari, kasnije ćemo o drugim tim nekim putovima tvojim, ali jel se može živjeti od toga? Znam da ovisi o popularnosti, naravno ne možeš uspoređivati pa vas iz Buntaja s nekim koji je tek stavio na SoundCloud svoju pjesmu, ali jel je za život? Sad ću ti reći ovak, znači za svakog ko se bavi muzikom ili ko bi se htio baviti muzikom ima više kanala iz kojih se tu da zaraditi i ako ti daješ dovoljno sati u bilo šta, bilo to muzika, bilo to obrazovanje, bilo kakav posao, ako si ti u to uložio dovoljno sati, to bi se kad tad trebalo isplatiti, ali opet uvijek ti je faktor sreće. Mislim, iz više kanala ko što su autorska prava, distribucija glazbe, znači streaming, opet ti tu trebaš doći do nekog ko će to tebi sve pokazati, ko će te usmjeriti kako to raditi. Mislim, postoje sad ono servisi gdje to možeš sam raditi, ali sad da nas side trackam previše o tome. Imaš live nastupe, imaš merchandise. S tim da smo mi dovoljno rano krenuli raditi merchandise da i ja mogu reći da se od tog može, ajmo reći, živjeti ako gledaš kao prosječne hrvatske plaće. A sad to da je ono... Neko vidi milione na stvari i onda misli ono, a oni imaju para, oni tu ono, ne znam, svaki drugi dan... Mislim, to nije usporedivo sa američkim. Ne bih rekao sa općenito, ne ni sa američkim, nego sa... U bilo kakvoj glazbi, kažem, imaš ta 4 kanala iz kojih se da najlakše zaraditi, sad ostalo, jel ti radiš neke promocije, reklame, imaš već neke ugovore, to je sad dosta individualno, ali da se onako generalno samo od glazbe da računamo nastupe, da ja živim samo od svojih nastupa, ne bi moglo. Mislim, to se može googlati, to nikakve povjerljive informacije. Daj mi primjer, ne moraš naravno na sebi. Kako funkcionira tipa Spotify? To je puno ljudi pitalo i znam da niko ne zna odgovor. Sad, koliko tu ima streamova, koliko ti možeš zaraditi, ako tvoja, na primjer, koliko Rockstar, vaš najpoznatija pjesma koja je uvijek hitčina. Pa evo, trenutno je spustila se na drugo mjesto jer je Popstar najpopularnija, omjer streamova i koliko je vani, ali da, sigurno sad, pjesma... Omjer sa pregleda hitsima, koliko sad ti možeš zaraditi od toga? Mislim, sad to sve ovisi kakav ti deal imaš sa s osobom koja ti radi distribuciju, a to isto ovisi kakav oni deal imaju sa tom kućom koja je... Što se dijeli na puno ljudi. Da, znači, dok ta para dođe do nas, mi smo 3. ili 4. ruka. Aha, okej. A sve ste vi napravili praktički. A mislim, nisi sve napravio jer neko tebi treba dići to na te streaming servise da to uopće može biti tamo, ako ne želiš to sam raditi preko ono DistroKida ili nekih servisa koji će ti uzeti puno veći kat. Ajmo reći da je za jedan stream je oko 0,002 do 0,004 dolara. Znači ti na 1000 streamova na Spotify dobiješ 2 do 4 dolara i sad ovisi kakav distributer ima deal sa tim ko to diže gore i kakav ti imaš deal s distributerom, toliko ti zapravo dobivaš od toga. Sad pogotovo još ako si grupa pa se onda to još sve dijeli, ali tipa evo, lakše mi je reći za autorska prava nego za streaming. Inače se piše kao
dijeli se ko je radio glazbu, znači nekih 70% i 30% autoru teksta. Aha. I onda ako imaš dionicu pjevanja, onda si ti automatski u trepu, ajmo reći, i autor glazbe, pa onda ti ko autor glazbe i teksta imaš tih zapravo 37,5 i 30%, znači 67,5% što se tiče autorska prava. A sad label ima izdavačka prava, to je još sad da ne To je još druga izdalazimo, grana. da. Znači čim duže se baviš muzikom, kreću ti poslovi koji nisu muzika, ako je dobro znati, jer ako ne znaš, tu sad može biti dosta lijevo desno ko tu kome šta i ko je šta radio. A misliš da ste kao općenito, ne samo ti naravno, općenito da li se radi o Hillsonu ili o evo, Grše ili to bilo šta, taj trap, rap i općenito malo drugačija muzika, misliš da je da su onak respektful prema vama kao glazbenicima ili misliš da je to malo da je onak side-eye jer se ne smatraju kao, jer misliš da ste sad napokon uspjeli te nekakve granice pomaknut, da nije više, to je trap, Pa mislim nego da to je da. glazbenici sve. Mislim da da, pogotovo zato što je u zadnjih godinu i po se i radio ko kanal digo. I nekak bi rekao da je stvari da ljudi kada stvaraju ovu novu glazbu više razmišljaju o tome da možda bude radio friendly, da ne bude toliko eksplicitna lirika, da nije, jer mi prije smo došli u studio i samo smo radili glazbu koja se nama radila bez ikakvog promišljanja i bilo je sve dosta autentičnije jer samo nešto izađe iz tebe i kao to je to. Sad kad gledaš da neko razmišlja o stvari spot, kampanja, kak će to advertisat sve, baš onak zbog toga ja mislim da je prihvaćenija sva ta glazba. A s druge strane opet je tu side-ajanje jer nisi dio nečeg šta je tu dugo i šta već dugo. Ma ne bi čak rekao toga. Mi jesmo dio nečeg šta kao je kontroverzno, a sad tu to šta, kak bi rekao, dosta je ustaljena neka grupa ljudi koju na hrvatskoj glazbenoj sceni već jako dugo radi muziku i ako si ti van tog kruga je teško tu apsolutno parirat tome. A sad se dogodilo baš zbog toga taj shift jer je ova naša zika i na radiju i streaming je popularniji i preko interneta je puno lakše doći do glazbe. Nekako prihvaćenije je to i puno više ljudi to sluša i sad ti ljudi neki ne mogu više zanemarivati te brojke i kao puno je prihvaćenije radi toga, baš zbog toga šta ljudi slušaju. Daj mi reci, da li, ti imaš grupu, to je tvoja grupa, vas je troje, imate... Trenutno troje, da. Ili imate audicije kakve? Pa ja bi rado da to može biti, mislim, generalno je Buntaj smišljen da bude ko kolektiv gdje ćemo mi izbacivati ko grupa stvari na kojima smo svi skupa i svi solo stvari pod tome i da i merchandise i sve to trebalo ići u jednom smjeru, ali je ošlo u drugom smjeru i onda bilo nas je i 5, sad nas je, sad nas je trojica. Što se desilo ili neka tajna, kao Beatlesi su se otišli ili... Stvar je, uletiš u nešto, mislim, ja sam od uvijek, ne bih rekao znao, ali htio da se želim s tim baviti. I onda automatski sam većinu vremena i prioriteta posvećivao tome. A neki ljudi su se samo krenuli tim baviti ko klinci, jer im je bilo cool i sad kao već imaš neki status u tome i to onda krenut će biti odgovornost, a neki jednostavno ljudi bježe od odgovornosti, a neki ljudima je to teret jer nisu mislili da će to doći do tog nivoa, nego im je bilo jednostavno po putu onda ostanu, najslabije karike ispadnu. Mislim, možda su oni jaki u nekim drugim stvarima, ja ću ti ovak reći, znači, ja se i sa Tajom, i sa Bujom, i sa Bokijem i dan danas čujem i dan danas smo prijatelji, to su meni day ones iz osnovne škole, ali jednostavno su afiniteti prema bavljenju glazbom drugačiji. A sad to da li ćemo mi, evo pa sad tipa, Tajo nije kreditan, ali je na 2 pjesme na zadnjem taj albumu, čisto zato jer je slučajno bio tu dok smo mi to snimali, kao pa ajde skoči, on niti želi nastupat tu muziku, niti mu je fokus toga,
radi dečko u agenciji neki posao skroz 10 s grafičkim dizajnom i ono kao, ali tu je, mislim, s druge strane, evo sad na zadnjem albumu nije Boki, jer jednostavno taj zvuk koji smo mi snimali njemu nije pasao, nije mu to bilo zabavno i ono, bio je u nekom drugom periodu života i sad radi i drugi posao i bavi se snimanjem i kamera mu je ono nešto što mu je primarno i više je i zadovoljniji i bolji od kad ono ne nastupa glazbu i nije mu to ono neki main thing koji je tu. Ali i dalje, mislim, ravnopravno treba biti raspodjela, on je tu na nekim stvarima, tu su ono brojke neke, od streamova dobivaš to i na kraju naravno da će svako dobiti svoj dio tu, ali sad da se to kao radi sve simultano i da vučeš nekog za rukavi kao ajde ti tu to jer ja želim to tak ne funkcionira, a i ono stariji smo sad ljudi već. I, Da, ono, godine, penzija uskoro. A da mi reci ime, googlala sam, pokušala sam, kako je došlo do imena, objasni mi malo. Znači, kad smo tek krenuli to raditi, nije nam bilo niti na pamet da bi mi negdje nastupali ili što to radili. Zvali smo se ono, ko edgy klinci, zvali smo se Undead Squad. I onda je to kao, di ćeš ti bukirati išta, šta, kao ono, ko nastupa Undead Squad. Zvuči, ono, sad, doslovno zvuči kao ideja nekog od 18 godina, šta i je bila. I onda kad smo snimili prvi spot, kao trebamo se rebrandat, treba ovo ono, i onda se taj prvi EP se zvao Undead, a znači prijevod squad na japanski je buntai. A kak smo svi dosta inspirirani sa tom estetikom i kulturom i anime, video igrice i anime i općenito ono, ma čak i muzika, ono, i od bendova i sad preko ono rap nekih izvođača koji slušamo, dosta smo bili ono influencani tim i onda je to bilo to. Jedna riječ je, zvučno je i ono, tak je došlo do toga. A ti lakše, i znam da sad dok su me cure šminkali smo slušali tvoj ovaj solo album, Da. je li lakše u nastup kad si sa njima, s dečkima ili kad si sam? Kako uopće, koji su prednosti, koji nedostaci? S grupom je uvijek lakše nastupat, jer je neka, Imaju te, da, što da se desi. neka energija kolektiva na stage-u i uvijek kad je više ljudi usmjereno ka nekom, ono, bio to performans ili radi ili bilo šta, uvijek će ispast iskrenije. Ali možda mi je lakše solo radit muziku nego u grupi, zato što, kako bi rekao, čim više vrijeme prolazi, možda ti jesi u nekoj grupi ljudi i jesi ti to prijatelji, ali ono neke stvari sa kojima se ti povezuješ i koje su ti postaju onako dosta delikatnije, ono, više personalized, nešto što ja želim reći, sad ja ne mogu tu razmišljati koliko, hoće oni biti za ovo, hoće oni tu, tekstualno mi je puno lakše raditi solo. A sad ono, kak bi rekao, ako radim solo, isto uvijek dobro biti solo sa producentima koji te znaju usmjeriti šta treba. Jer ono, baš to što kažeš, slušali ste taj moj solo tape, ja onako sad bi izbacio možda 2 pjesme s tog tejpa da razmišljam. Kao ne da bi izbacio kao 2 bi maknuo, nego samo bi 2 izbacio. Jer imao sam bukiran nastup i kao trebao sam nastupat solo i šta ću nastupati, doslovno pokupio sam info, je to izašlo 2022. Ali sve pjesme osim Mladi lud su iz 2020. To je jedino što je snimljeno tad i kao je to čisto zato jer sam izbacio jednu traku. A tu sam ono imao dosta grešaka i kao možda bi snimio i za neke druge stvari spotove i drugačije to sve odigrao, ali neke stvari su lakše solo, neke u grupi, ali nastupati je sigurno lakše u grupi. A kako znaš kad neku pjesmu tipa sudjeluješ u pisanju, napišeš i onda ovo je za mene ili ovo je za nas? Većinom kad pišem solo i onda, kak bi rekao, onda je uvijek to za mene. A kad radiš s grupom, najčešće ti je ono neki vibe da možda postoji neka generalna ideja oko čeg bi se trebalo raditi, ali dođeš i dok se radi produkcija se smišlja i melodija pjevanja, pa onda ono na to pišemo tekst svi skupa tamo, jer ono, drugačiji je dosta proces rada u grupi i solo. Ali kad pišem, većinom sve što pišem mi bude za solo muziku. Aha.
A kako inspiracija ti je bilo šta ili i da li se fokusiraš na nešto specifično, kako se, mislim, to su općenito ne samo vaše pjesme, svako kreativne, ima puno riječi, puno svega, već malo toga se ponavlja realno. Ovim pop pjesmama napraviš jedan dobar, ne znam, refren ili vers i cijelo vrijeme ga ponavljaš. Pa, kako bi ti rekao, dajte. mislim, sigurno je u svakoj glazbi repeticija ono nešto šta vozi ljude i šta im daje da se ono sa tim najlakše povežu. Mislim, ono, to ti je kao kad neko ono brije full na elektroniku i onda ne zna objasniti čovjeku da kao je sound selection tu tipa bitan jer kažu, to je sve isto. Tak ti može neko reći za trap, to je sve isto jer su isto neke teme, ali je stvar da ono, ako se nešto ponavlja, lakše ti je to zapamtiti, onda pop ide na foru toga. Ali ne znam, općenito ono, život i internet ti je uvijek inspiracija za sve, pa onda tak vjerojatno i za tekstove, ja bih rekao. Se misliš malo izvan države, u smislu nekakvi, ne znam kako u tom svijetu, da li su to ugovori, da li su to suradnje, ono nešto malo sa susjedima ili nešto slično? Pa mislim, ili već bilo vjerojatno ponuda, bar za feature ili nešto? Mislim, mi smo radili suradnje sa ljudima iz drugih država već prije. Evo sad baš kad se... Zapravo, jedini official Buntaj collab s nekim iz druge države, ja imam versova ovaka, ali mene ništa nije prošlo sa Tam. Na albumu, znam. Na albumu Geneza, to je jedna suradnja sa vanjskim autorom, ali mislim, to su sve prijateljske suradnje. Ovo je isto što, tipa, imam single sa Rozijem, sa Jonara na kojem sam feature, to je isto ono prijateljski došlo do toga. To nije da tu sad ono kao, moj menadžer će se javiti tom menadžeru da mi skupa to. Jedino što sam išao baš tako kao organizirano raditi, evo sad to dobro da si pitala pa možemo povezati na pitanje, za ovaj brand Ox Streets iz Makedonije smo išli raditi jedan cypher i tu je njih 5 snimilo svoj dio u Skopju i oni imaju taj prvi dio, mislim, to je sve jedna traka koja je onak duga 5 minuta i preko. Oni su snimili svoj dio u Skopju i onda sam ja išao u Beograd snimat svoj vers i tamo smo snimali naš dio spota. Znači, na toj stvari su svi ti Makedonci i ja i Seksi iz Crnog Ceraka. To je izašlo, mislim, 2021. I to je prije nego što su oni blow upali i to mi je baš jako drago da sam vidio ono iz prve ruke ono tu hud priču koju pričaju i da kao maksimalan respekt tim dečkima di su bili do čeg su došli onak kao. Tako da, to je jedina dogovorena suradnja, da ja nisam znao čovjeka pa da sam doslovno došao kao tamo, upoznali smo se, snimili odmah versove koje smo imali unaprijed napisane, isti dan snimali spot. Ali to su ti kako sa iste industrije imaš prijatelja, kako bi mi rekli mi lajci, poznatih prijatelja, jel kao, je to, kad imaš ti prijateljstvo s nekim iz industrije, jel se to može računati prijateljstvom, je to više onak suradnja, ali kad ćemo izbaciti pjesme kao pokušat ću te maknut. Pa gledaj, da si mi konkurencija. Pa ne znam, mislim sad šta je tu uopće industrija i šta je tu kao neka ono... Svašta je tu mainstream na Balkanu, tako da ono, kak bi ti rekao, imam nekih prijatelja koji su kao, ajmo reći, poznati, ali da ono, mi nije uopće bitno nikakav njihov status, nego ono, dobar sam s njima jer su ono mi dobri ljudi, jer sam ono proveo vremena s njima i kao, kak bi rekao. Mislim, za ovaj Kukusov hit, sad ne znam, jel psujemo u eteru ili ne? Slobodno, da onda mogu reći oće kurac, jel? Nas najdraža pjesma. To je pjesma koja je doslovno nastala kod Goce u stanu u ormaru njegovom. Tu su lijevo su bile ono gaće i čarape, tu je bio mikrofon kao. I to je ono meme pjesma, jedno ljeto ono u Zagrebu si ne zna šta se događa i kao tu smo chillamo kod njega u stanu
i snimili su Kukus i Bujo i ja smo to snimili i onda je Fox čuo tu stvar dok Fox su oni je bili u unutra, da. Beogradu i kao rekao je ne, kao jel mogu ja na ovo, oni su rekli možeš, maknuli naše versove i sad najveći hit. Aha, jel ima verzija s vama? Pa nema na internetu. Da, ali mislim isto su bili fileri za jebancija vers koji ništa kao pjesma odlična, ni Gocin vers nije zvučao ovak kak je zvučao, kao od tog šta je to bilo šta smo mi radili doslovno u ormaru do tog šta je izašlo je kao dosta drugačija verzija. Ali jeste vi bili kao s tim kao Fox se javio kao uzmi, tad je Fox bio u najvećem hajpu. Pa mislim, da, Fuckboy, to je sve izašlo tad, ja. Da, tad je bilo Fuckboy, Šurim Bika i ne znam šta je još sve tad izašlo, ali on je baš bio je lik koji je bio prvi u trendingu i koji je baš to što ti kažeš sa ne folk trapom, nego pravi, baš trapom bio tu na vrhu i to je baš 2018-19 gorilo. Pa to je taj kao 2019. Svi kažu 2019. trap. Jer tad su bili najbolji partiji zapravo i u Zagrebu. Ja imam sve sa trap partija slike iz 2019. I onda je korona udarila, to što si rekao. I sve je otišlo u... Nama je i dalje najstreamaniji album, kad zbrojiš sve brojke Godina zmije, koji je drop u 2019. Da. Ja se sjećam, jedan od dražih i jačih nastupa Drito iz tvornice 2020. Prvi mjesec, to je kraj prvog mjeseca bio i sjećam se da smo tad imali do ljeta i cijelo ljeto sve bukirano i gledaš, tad je bio i dosta jak line-up što se tiče ljudi i svi smo se družili jer bi nastupali i na nekim drugim festivalima i koncertima skupa i baš je bila neka druženje brija. I nakon toga je baš sve otišlo sa koronom downfall. Ali ti si i dalje kao trebao nastaviti raditi sve, a ne znaš kad će ti biti dostupno da od plodova tog rada išta uzmeš. A ovako, sad ti kreće ljeto i ti nastupi, rekao si bit na moru. Taj festival je bio jedan od asocijacija za ime ovog podcasta, isto tako da to volim. Jel voliš festival, jel misliš da kao, da li je festival težije nego tvoj koncert ili za tvoj koncert su ljudi kupili ili tebe žele gledati, jel tako? Na festivalu si line-up. Da. Znači jedan od ljudi koji, bit će i oni. Jel mi više voliš kad si na festivalu gdje onako puno ljudi? Pa gle, ja ću ti reći, više volim festivale radi druženja sa svim drugim artistima, jer to ti dođe već Da. Tu je bolji vibe oko toga i kao, dođeš, odradiš svoje i onda dalje. A sad, kak bi ti rekao, svoj koncert je ko svoj rođendan. Najviše imaš posla, najmanje ćeš se zabaviti, a fokus je sam na tebe. Tako da. Na rođendani su kao ali šta više volim? Pa sigurno više volim zapravo solo nastupe, jer tu znaš da je sva publika koja je došla radi tebe i bit će vibe, da. Sigurno bolje nego kad si kao ti jedan tu od ektova. Tipa prošle godine sam nastupao na Exitu, sam imao slot od 4 do pola 5 ujutro. Aha. Znači tu ti već ko će biti na rap stage-u u pola 5 ujutro i onak kao skupi se tu, kao ima tu publike, ali gledaš, ja sam taj dan kao bio na main stage-u, 2 sata stajao u publici na Skrillexu, divljo, onda još kroz svo to more ljudi se vraćao do svog stage-a i onda još čekao. Da ti nastupaš? Da, sat i po nastup. 5 ujutro. Da. I to je već dan po ljeti? Jedan je, da. Dobro jutro. Da. Jedan. A kako? Imate dosta hitova, ali kako taj dio me zanima općenito kod artista, kad imaš hit, dobro, vi niste one hit wonder, imate dosta hitova, ali kako onda hitčinu, na primjer, imate rockstar, popstar i sad iduće nešto mora izaći i sad će biti kao, hoće kao, jel moram nekako očekivanja ispuniti, jel sad neko mora nešto još bolje mora izaći, ili vidiš, ja nikad o tom tak ne razmišljam jer nemam taj mindset kao radimo hitove. Mislim, i Popstar kad je nastao, svi kao, oni su tu sad razmišljali kao to je formula, sad će ta traka super proći, kao idem. Aha, ste kao sequel je bio dobro. Da, ali to uopće nije tak nastalo, znači prvo je stvar bila na neki trap beat, to da je Four on the Floor se dogodilo tek kasnije i da
ta pjesma bude za široke mase. Nikad ne razmišljam o tome kao šta bi iduće trebao. Mislim, neki artisti koji su aktualni, vjerojatno koji izbacuju single za singlom, moraju tako razmišljati. To sam ja tipa Rozija sam pitao kao, nakon Jao mama kad mu je izašlo kao, jel znaš sad šta ćeš nakon, jer je Nisam kao... se mogla sjetiti otkud ga znam po imenu i sad sam se sjetila. Kao dosta teško to topat, Ali to je odlična pjesma i spot im je odličan za tu pjesmu. Da. Baš jebeno. A ko je tebi najdraža tvoja pjesma ili vaša? Pa mislim kao najdraža za... To ti ovisi u kojem si moodu i onda mislim isto koji kod svake druge muzike. Uvijek mi je najdraže moje ono šta nije vani, jer je još uvijek 100% moje, a nabrijavam se da će biti dobro kad izađe, bilo ne bilo, nije bitno, ono i dalje to kao moja stvar. I onda kad izbaciš pjesmu, onda to je već za ljude. Ono, ne bi se našao u nekom momentu baš di pretjerano preslušavam pjesmu nakon šta je izašla, pogotovo ako se snima spot i čujem je onak 1000 puta u danu. Tako da, vjerojatno mi mora biti najdraža stvar Rockstar, jer je nakon toga kao sve otišlo ono, only ways up, ali ne znam, ovak kao za slušat mi je Luna Park dosta draga stvar, a od solo stvari pa ne znam, možda All In, jer ono, volim te West Coast bitove i htio bi da puno više kod nas u rapu bude ono i 2000s bitova i ono općenito taj neki Shoreline Mafia, tajga zvuk, da kao mogu biti rap klubske stvari. Mislim, to sad uspijeva tipa Grši, Pekiju i Hillsu radi te stvari koje su rap, a klubske su jer su ono ti sad europski više kao neki Eurodance bitovi ili ono house bitovi kao tu ide, ali ja bih volio da je klubsko, ali opet da je rap. Tipa ko što je Hilje napravio ono sa Ankaranom. Aha. Da je 2000 stvar, ali da je full on rap stvar i kao da je klubska muzika, a opet je hip hop. Mi možeš reći ko je napisao ikonsku rečenicu Mala šalje poruke, kaže mi da sam lijep je Gocin bar. Glupačo, nisam slijep. Odlično. Da, to su Gocini barovi. I on to kad je nama pročitao mi je ova kao, debilu šta ti briješ. Ne vjeruj mi. Tak da ono. I odlično. A mislim, stvar je kod toga da Goca je možda najveći artist od svih, ono što se tiče baš, ako komentiramo to, dovodimo u to da je glazba umjetnost. Goca sigurno, zato što on radi samo ono što je po filu i što se njemu sviđa i apsolutno ga nije briga šta će iko reći, šta će publika reći, bilo ko od slušatelja, nema taj filter, a opet je i teorijski zna jako dobro muziku, tako da Goca je hitmaker. Većinu stvari koje bi se htio zapravo zahvaliti da je dobro prošlo radi njega i jer sam ga poslušao, tako da Znači znaš šta radi? Da, Goca najviše zna šta radi kad je u pitanju muzika, jer kak bi rekao, ja bih rekao da oko dosta, nije da trash talkam, ali oko dosta stvari ko javna ličnost bi se on mogu puno više potruditi, ali sa zikom nikad ne šteka, to je tu. A šta kažu tvoji, evo, specifično po tvoji ti biraj, da obitelj, najbliži prijatelji, po najbliži prijatelji mislim oni jer su s tobom unutra, ali ovi koji nisu, koji su malo izvan tog svijeta i koji baš ne vole trap, koji će rađe upalit, ne znam, Lanu Del Rey, kao, jel imaju mišljenje ili je to kao, juduju odlično, tipa doma, na primjer, ne znam. Pa... Jel support ili je bilo na početku kao okej, ali nešto uzmi u story kao, nema mi biti reper iz garaža. A gle, ovak, znači, od mame sam uvijek imao full on support u apsolutno svemu šta radim, zato što onak imam odnos koji se temelji prije svega na povjerenju i onda sa mamom sam full tight, ali evo tata pokojni mi se dosta protivio oko toga i onako nije mu to bilo nimalo drago, ja bih rekao, ali opet kad je vidio neke rezultate u tome je kao bio supportiv, ali s neke druge strane kao nisam ja
njima to htio približavati i kao, ja to radim, ja to ovo, ja to ono, nek sam radio to dosta low key, ajmo reći iza leđa i onda tek kad je to došlo na neke veće brojke i to su oni vidjeli da ima nešto zapravo. od toga. Da. Ali evo, tipa, žao mi je malo, tipa, da mi tata nije bio nikad na koncertu, ali ono, mama je jednom i bilo je super i zabavila se, tako da ono. Jel pita ono onak za dečke, kao di su? Pa... Pričam s mamom o najmanje zapravo o ljudima, ono, Da, pa to je. ono. Koliko vam treba da napravite pjesmu? Da li ovisi, rekao si da ne ciljate na hitove, općenito neku pjesmu, daj mi neku minutažu, koliko vam je trebalo, kako to funkcionira kad imaš više ljudi i više versova i mora se da li kao, kak je taj writing proces, se vi nađete i sad pišemo ili ovaj dođe, vidi šta sam napisao jučer, ubacit ćemo u pjesmu. Ovisi, to ti stvarno ovisi od projekta do projekta. Neki put dođeš u studiju, nastane cijela pjesma, pa onda nakon ideš nešto presnimavati. A šta najbrže nastalo? Je li bilo nešto onak, idemo van ili u studiju i sad izašli ste s pjesmom? Je li bilo toga? Pa ne znam, možda ne najbrže, ali ono kao stvar koja ima najveći hype, a nama je ono kao ultra glupa, je sa Nostalgije kultura, koja je ono kao doslovno materijal za najveće mušpitove ikad igdje i ono mrtvo divljanje od stvari, a kao išao je taj beat i god sam napisao vers, ja sam napisao vers onako in no time i snimili smo to i nije bilo huka i kao idemo baciti taj huk koji je ono kao pičko, di ti je kultura, koji ti je kurac, a di ti je kultura. Kao ono, ne može biti gluplje i jednostavnije. Ovo nešto bi nas dvije slušale. Skini ono. I mi to snimimo i ovak kao, Ise Bože, koje je ovo smeće, ono, kao šta je ovo, na šta smo mi ono potrošili sad vrijeme svog života i upada Svana u studio i ovako čuje to i kao, Ise, kak dobro, ono, ubili ste, mrtvo ste ubili. Mi ovako doslovno urlamo jedan drugom i kao, ajde, kao let it be. Dobre. I kao izbacit ćemo traku i fora je da je u miksu penan vokal skroz lijevo desno, tako da je ono kad je na velikom sound sistemu onda imaš osjećaj da te obgrli taj refren, pa kao pogodno je za to, ali baš je brain dead. I to je dosta brzo nastalo, da. A uz ovo, dobro, sad mislim da smo prošli sve u vezi muzike, ti pričao si o dizajnu puno, imaš i svoju liniju robe, stavit ćemo ih, popapat ću ovako na ekranu sad slike. Tako da mi malo priča o tome. Pa ja sam ti ono dijete koje je odraslo na metal bendovima i uvijek sam morao kupovat robu i uvijek sam morao imat majice i to je ono, znači, već kad je to slušanje metala preraslo iz toga da ono kao slušam nešto šta je kao opće poznato, do slušam nešto šta se ne može lako nabaviti merch, do toga da ono naručujem po 10 majica iz Amerike da mi dođe, jer onda svi imaju ono Metallica i Iron Maiden majice, makar ni ne slušaju ni ne znaju šta je to. Ne u tom smislu, nego kao nose to jer to možeš nabaviti i onda ono dok si slušao taj metalcore i to, ono kad sam imao majice od tipa Bless the Fall, Abandon All Ships, Asking Alexandria, mislim vjerojatno ne znaš ni jedan od tih bendova, ali to je ono... Zadnji. Da, to je ono nešto što je big u tom svijetu, a nije bilo tu dostupno, onda ono je to isto bio vid flexa ko klinac sa tim majicama, ali ono merchandise je nešto što je meni drago raditi i što mi je zabavno raditi, tako da s druge strane ono i neki stalni izvor prihoda koji ono ti možeš izbaciti merch svaki mjesec, a sad nije sigurno da ćeš imati nastup svaki mjesec. Tak da I prodaj, ide. Sa te strane sam onda krenuo to raditi. I prvo sam radio samo unikatne komade, da ono ne može to ni svako imat, onda kak je ono izašao prvi album, onda smo napravili prve serijske hudice, da je to došlo do toga da sad već ono klinci reselaju tu robu. Tako da ono, meni je jako drago da sam napravio to dovoljno rano i da sad ono, to ide samo od sebe ko nešto šta je sa strane od muzike, nevezano s muzikom. A opet mi je dosta loše šta je to primjer nekim klincima koji samo, to se može raditi i onda printaju gluposti i... Da. Mislim,
ima jako puno ljudi koji misle da rade brendove ili streetwear ili nemam pojma kako to već sve nazvat, a doslovno onako imaš samo print na majicu bez ikakve priče i ono to danas pop-up od svuda, ali onda ne znam. S druge strane, ono, ljudi nose majice iz New Yorkera na koji piše Flex, tako da očito svaka roba ima svojeg kupca, tako da ono... Ono je što izgleda da je Supreme, jel da na to mislim? To mi je najjače kad vidim neki random deda koji nema pojma šta se događa, nego uzeo tu majicu jer vjerojatno neko je to kupio i ne želi više nositi, pa onda onako ima Supreme Box logo sa fuck i nosi to lik od 70 godina, ono, da, to mi je Mi uzne. spavamo u takvim stvari. Ali dobro, vaše merch kao nije specifično samo da je za fanove, nego to baš izgleda kao, mislim, to je baš napravljeno. Neki dan sam ja vidjela tamo jednu curu, imala je hudicu, mislim da je neka crna bila, i negdje dole, a mislim sitno je pisalo, da onak, ja mogla skužiti da ima veze s vama, jer je baš napravljeno kao ono brand neki za robu. Znači, u čem je stvar? Mi smo išli da ono svu tu estetiku koja je uz ono nešto što nas radi i na šta mi brijemo, da to bude i kroz iku, i kroz robu, i kroz ono, bilo koji vid umjetnosti koji mi izbacujemo. Tako da kak bi rekao, ono, ima tu dosta i copyrighted stvari koje ja ne bi smio raditi, ali je stvar da ono, su to male serije i da mene, ono... Ali ide to, jel se prodaje? Pa... Mislim, rekao si da su stalni prihodi, tako da odgovor je da, Da, kužim. je, ali je stvar da, ono... Prije smo radili puno manje toga i onda je bio puno veći hype i onda bi to uvijek bilo sold out. Sad mi se dogodi, ove godine mi se dogodilo da iz nekih dropova mi ostane par stvari i ono, ili podijeliš ili ono, čuvaš za neku arhivu i to, ali većinom da. Jeste imali pop-up shopove neke? Pop-upove smo imali, da, imali smo sad, evo baš pozdrav za dečke koji jako dobro rade i koji promoviraju umjetnost mladih artista, zove se prostor Superklet na adresi Ilica 73/2, znači to je izložbeni prostor i galerija i tamo smo održali obljetnicu Godine zmije 5. Znači to je 5. godina albuma, imali smo revamp tog starog merča od prije 5 godina i još sam radio isto kao printove na različite vrste tekstila koji su onda uramljeni kao wall piece-evi, ko slike. I to smo imali dnevni event, ali znali smo imati ovako i pop-upove ono, u Drito baru kad bi bili neki eventi i tako. Ali radi se i robe će uvijek biti, to će uvijek raditi. I to sam dizajn daješ? Jer pomažu dečki? Pa, to je apsolutno moj love child i tu se s tim bavim isključivo ja. Mislim, kad bi imali interes i afinitete i nešto prema tome, super, ali mislim, ono, svako radi na kraju dana ono što misli da treba raditi i šta ono mu osigurava neku egzistenciju, jer ako si izabrao nešto raditi šta ti ne može osigurati egzistenciju, možda bi trebao razmisliti da radiš nešto drugo. A sada, kad ti se više ne bude dalo nastupat, tipa ne znam, sad obitelj dođe jednog dana i tako to, di se vidiš? Dizajn? Pa gle, ovako ću ti reći, znači što se tiče nastupi i rađenje glazbe i pisanje tekstova su onako dosta različite sfere. Ja mislim da mogu ono sigurno opstati još dulje u glazbi, biti tu ono aktualan, ne nužno da radim glazbu. Ali što se tiče odjeće, sigurno, mislim, meni neko pita kao super ti da smrčim šta ne napraviš brand. Stvar kod toga da onak nemam vremena ni fokus. To nije brand, to je kao... Ne, to je sve band merchandise. Okay. Makar su to ono neki unique pisevi, ja tu i ono farbam te tkanine i crtam neke one of one stvari i šivam i to je i dalje band merchandise. Znači ja ne bi nikad rekao da je to brand, jer ukoliko se nešto zove brand, ja mislim da bi tu trebao ući i u krojenje i u ono baš i u materijale i puno više vremena dati tome nego šta je to za band merchandise. Na Fashion Week neki otići. Pa stvar je toga da je to je merch koji je sam po sebi postao fashion, jer je taj taj hoodie kao postao dio nekog outfita kao. Da. A ko je tebi najdraži? Koliko dropova ste imali? Ne bi ti znao reći. Znači to znači puno? Jako puno. Ok, ko je ti najdraži?
stvarno ne znam, znam reći da, evo, najdraži pis koji sam ikad radio mi je iz ovog dropa, šta će sad izaći 15.7. Tako da ne znam kad izlazi epizoda, pa ne mogu reći od prije ili poslije, ali Koji si rekao datum? 15.7. Izaće poslije. Da, okej, znači, epizoda će erat nakon, ali taj pis mi je najdraži sigurno. Aha, to je ovaj koji sad će izaći. Da, jedna majica koja je doslovno kao uništila ju je mama jer ju je bacila u sušilicu. Aha. I onda je dobila neke fleke od sušilice i onda sam ja rekao... Uništi sve. Da, doslovno uništi sve, jer mi je ostalo kad sam farbao jedan hudi viška boje i onda nisam znao šta je to, onda sam samo ovako prolio po toj majici i onda sam postepeno, sad mislim da ima onako preko 20 crteža gore i sve je baš ono ručno crtano, nema nikakvog printa, tako da ono to mi je Znači kad jako izađe veliki novi izazov. drop, stari više nije relevantan. Mislim, relevantan je za ne, tvoju znači- arhivu, ali kao ne možeš ga više doći do njega, ili? Ne možeš doći do njega, ono neki put revampamo neke stvari, ali baš da smo A radili... revamp je kao još isto ali bolje, ili Pa kao... uzmem te grafike, ali Još iskoristim više, da. grafiku iz starog dropa i kombiniram ih više na neki jedan od jedan pis, ajmo reći. Ali da, kažem, pošto rijetko šta ostane, onda tak rijetko kad i radimo restokove. Baš ono za album kad je bila ono velika zainteresiranost, onda smo ponovili idući mjesec. To je bio je novi drop plus hudice iz prošlog dropa, tako da. A da moraš birat jedna hitčina ili drop da svi su ono, da sold out. Šta bi napravio? Ali da ne gledaš to dugoročno, ok, hit će ostati uvijek, hit drop out prođe, ali kao da sad moraš ovaj trend birat. Pa hit zato što je i dalje to band merch i onda će A dobro, taj jedno hit- povlači drugo. i onda će taj hit prodat merch i onda će biti dobar pametno, drop, tako da. pametno. Da. Daj mi reci nešto, idemo sad malo pričati o tebi. Čuli smo sve o tvojoj karijeri, čuli smo sve o tvojim afinitetima i tako tome. Zanimaš me ako ti, kako si ti mimo ovog svega? Ti kad, ono ne znam, nema mercha, samo ti iz... Pa Ti sam. kad nema mercha, radim merch. Da, pa ja bih rekao da mi je zapravo ono, to što ti kažeš, karijera, profesija, ono, usko povezana sa mnom, No da, jer to je si to ti sve, zapravo. ono, neki izričaj mene na kraju dana. A šta je čudno u vezi tebe? Šta je čudno? Da. Pa... svašta zapravo, onak, Super. nemam neki konvencionalni put u životu, ko na primjer moj brat da je ono škola, srednja, faks, doktorat, posao. I moja sve. sestra ima doktorat. Da, To je brat, eto, vidiš. da. Očito ovaj, I onda mi crne da, ovce. mlađa djeca su, ne znam jel tebi... Je, ja da, sam eto, mlađe da, dijete. Da. Tako da, zapravo čudno oko mene da onako sam dosta ekstrovertan i ono, mogu pričati sa svim i svakim i nemam problem s tim, Hvala ali Bogu. zapravo najdraža stvar mi je onako alone time kad sam sam Aha. sa sobom. Tako da, ono, to je možda čudno. A ne znam, mislim, vjerojatno neke stvari koje su ljudima čudne kod mene bi se si mogli reći drugi ljudi, jer ja onak, meni je to sve poprilično normalno, pa Da, ali dobro, ako jer živim sam sa ako sobom. Pa da, mislim ja sam čudna, zato i pitam da si ti čudan. Ako si ti čudan, ti ne vidiš da ono što ti radiš je čudno nek drugi, to što si ti rekao. A gle, na kraju dana je sve ono neki socijalni konstrukti sad, koje su Apsolutno. norme i šta je prihvaćeno, šta je dobro, šta je zlo, koji Ali su da, mislim dobro i koncepti. to i taj, kako si ti rekao, brat, jel da? Da. I to je super, to je za njih, to ja mislim to ima svoje čari. Ovo naše, ajmo reći malo kaotičnije, ali zanimljivo je, zanimljiv put definitivno. A misliš da će to postati s godinama drugačije, da ćeš se ti smiriti, ne mislim sad da ćeš biti der young bude, ali da, a možda i hoće. Ali kao, jel misliš da će malo biti drugačije kad je ono, neću reći hype manje jer to može cijeli život, ima ljudi koji su 140 eksplodiraju sa hitom, ali ono, misliš da je... Ha. Kak bi rekao, nisam pametan oko toga baš. Ali, a mislim, već se to ščilalo od onog što je bilo. Mislim, kao, mene nije sram reći, ono, u nekim intervjuima sam već prije rekao, ono, kao, nije me sramota o tome ništa pričati, ali kao to, dok je to bilo stvarno u najvećem hajpu, ta 2019. i to, ono, pa, to je bilo
toliko droge u akumulaciji, ono, i toliko, ono, baš, ono, u punom smislu rockstar lifestyle, kao, ono, sve je izmaksano. Jel ti je bilo tad već to dosta, jel si znao da je to mora kad tad stati jer kao neće to dobro završiti? Ti si bio svjestan, jel misliš da je ta korona koliko god bilo odvratno za puno ljudi, jel misliš da je nekako napravilo ti pauzu, kao ok, moraš stat, jer ćeš završiti ko... Stao sam ja već i prije. Ono... Stao sam ja već i prije jer sam vidio da ide... Da, jer kao ne, 27 Club doživim. Da, stvar je da, kak bi ti rekao, dosta velik, ono, problem sad kad, ono, gledam to kak je bilo back in the day sa sadašnjim, ono, sa sadašnjeg gledišta, je da mlad si, negdje si plaćen da dođeš, di su ljudi opčinjeni tvojom pojavom, još ti je besplatan alkohol. Da. Kao to zvuči... Ide bar samo alkohol. To zvuči kao dream scenario nekom, ali kao to stvarno ode baš u nebuloze. Ekstrem, da. Ali, ono, drago mi je da sam to sve ko klinac proživio, da nisam, ono, otkrio gudru u 30-ima. Da, jer, da, ono, ima ljudi, šta je, ono, najsmiješnije da, ono, neko, mislim, kak bi rekao, ja tad, kad sam bio u takvom periodu, sam razmišljao mlad sam i ako neću sad kad ću, ali ono, sveg se zasitiš, sveg ti je dosta. A kako ti je trebalo da taj život? Sve mi na pladnju, dođem, čeka me alkohol, droga i da ti bude kao, ne, ovo nije za, kao, mislim, okej, trenutno, tad je bilo za tebe, tad je bilo ono, da, kao previše, im premlad si bio, to ti je bilo sve dostupno, jel' tako? Pa da, ali ono, mislim, danas vidiš ono i danas je još svima sve dostupnije, znači sav sadržaj kakav god on bio i sve ono kak vrijeme prolazi, samo je sve više veći protok informacija i lakše se dolazi do apsolutno svega, ono. Meni je presmiješno da ono tu kod nekih ono tadašnjih prije 10 godina zezancija i ono glumljenja američkih repera i kao pije se lin, ovo ono, da danas klinci fakat piju lin i da je to... i rade ga. I znaju sastojke, vjerojatno sve redu. A to ti je ono... Mislim, ljekarnama nema za kupiti glavni sastojak ako koga zanima, treba ti recept. Da. Tako da, sve to je onak od osobe do osobe i najveći problem je ako ti radiš nešto što tebi šteti, a oko tebe je jako puno jesmena koji ti neće reći koji kao su to ti enableri za to i kao ide gas. Tu je velik problem i tu mislim da ono, mladi ljudi mogu imati jako puno tegoba ako se nađu naglo u nečem šta ne znaju šta je. I ono, a se sam zaustavio ili ti je neko rekao onak stop? Pa ja mislim da sam se sam zaustavio. Mislim ono, kad vidiš red veličina cijena, koliko neke stvari koštaju, koje nestanu u izlasku u pola sata, a onda napuniš sa mamom tjedni budžet namirnica za te pare u dućanu. I to je dobro da bi se shvatio u 20-ima. Pa da, mislim, ono, za neke stvari ono bi rekao da kao me nisu uzele čisto zato jer sam inteligentan, ali ono za poslu, da. Ono, stvar je da lako prsneš, lako se izgubiš u ovom svijetu bez da išta radiš, a onak još ako si u ono nekom, ajmo reći, javnom životu, ono kao baš se full lako izgubiti. Ja imao trenutak, ne znam da je to bilo onak mamurlo buđenje nekog onako malo strašnijeg izlaska nakon nastupa, što god da ste uzimali, ne pričam sad o specifično ričemu, i si bio onak, jebote, kao mene može onak ubit, moram prestat. Kao bio si svjestan svega. I da li misliš da kad je bilo takav život, da je popularnost bila veća, nešto jedno drugo povlači, to je vjerojatno bila ta euforija i to sve, idemo nastup do nastupa, novac, vjerojatno novac, droga, seks i tako to, misliš da je bilo... Kužiš, da li ti to radilo još i veću popularnost jer ti si u toj cijeloj euforiji, u tom, to što si rekao, doslovno rockstar moment. Pa gle, ja kad sam prestao s tim, mislim, jako je glupa priča i sad kao meni nije problem pričati o tome jer bi rekao da kao sam svjestan svega što sam radio, ali ja i nakon što sam prestao sa svime, sam rekao,
ok, sad to ne radim i očito će apsolutno past taj interes iz to što si rekla i da neće biti taj hype oko toga svega. Sam rekao, ok, idem glumit da sam lud na internetu. Idem baš ono da ljudi misle da sam kompletno prso i u procesu tog glumljenja sam fakat kompletno prso. Do ono nekih stadija gdje ja kažem da ok, ja sad da odem na neku ono profesionalnu pomoć bi mi sigurno rekli ti imaš psihozu kao. Do toga da fakat je, šta kažeš? Kako je to trajalo? To bi si kao biti nekakav burnout bio ili je samo otišlo kao, misliš da je mozak malo skrenuo? Ono, mislim, svima se desi u pa nekoj mjeri. Ne samo da je, ono, ne bih rekao da je to kao... Mislim, je to kao neka psihoza se desila, doslovno. Pa dogoditi se to di ono kao jako puno ljudi će radit jako puno stvari koje im se ne rade samo da ostanu relevantni i da ostanu tu u nekom ono jeku bivanja, ali kad skužiš da te to fakat ono ubija i uništava i da kao ono, mislim u kompletnom tom cijelom procesu sam opet sve to bio 100% ja, ali kao... A druga verzija neka, lošija? Pa ne bih rekao druga verzija lošija, nego možda samo kao bez tih iskustva koje sam dobio videći pozitivne i negativne stvari. A bi voliš namaknuti od toga, ali misliš da je to napravilo ovo što si sad i formirate, da si dobro i to je najvažnije, da si kao okej. Pa mislim, uvijek vjerojatno svako ko kaže ne bi mijenjao ništa, neke stvari bi promijenio bi sigurno ono da se ne ozljediš fizički, jer je ono te stvari malo ono, drugačije za rješavati nego ono mentalno, jer mentalno ono možeš i razgovarati s ljudima i sam sa sobom i na kraju dana ako ne postoji drugi način, postoje profesionalci i postoje medikamenti za ljude koji odu do kraja u nešto, ali kak bi rekao, sigurno je sve to mene oblikovalo kao osobu i ne bi mijenjao te stvari i ono na greškama najviše naučiš. Kako si se izvukao? Kao kad je bilo, rekao si kao kad si skužio i to sve, ali kako je... možeš samo stat? Mislim, kao nisi bio vjerojatno u toj mjeri u tome da sad ne možeš stati, da je put bez povratka, jer teško bi bilo izaći iz toga, tako. Ali kako si izađe iz toga? Kak bi ti rekao, mislim, oko svega na kraju dana skužiš da je to ono neka supstanca koja radi tebi nešto u glavi, a na kraju dana ako je problem je u glavi i bez supstance i onda onak trebaš riješiti probleme sa sobom na bilo koji način. I kak bi ti rekao, možda je čak lakše stati sa tim stvarima naglo. Aha. Koliko god bilo traumatičnije je najlakše, da. To ti ko ono ista stvar sa hladnim tuševima, kao svaki dan se tuširam u hladnoj vodi i kad meni neko kaže kao Isuse pa kao kak ti svaki put kao nije neugodno, to kao pa stvar je da je neugodno, ali da ti ideš sa willpowerom kroz to neugodno da bi došao do tog ono blissful experience-a koji je na kraju tog neugodnog. Da. Jesi ti sad drugačije malo nego prije kad imaš nastup, jesu rutine drugačije, jel? Mislim, dobro, tu i tamo ćete naravno nešto popiti u klubu si, to je... Pa evo, tu ću ti reći skroz drugačije, ne, evo, ja već skoro 2 godine ne pijem alkohol uopće. Aha, i mislim da je najveći problem toga što je to društveno prihvatljivo i što nam je u kulturi i što je legalno, jer je onako, rekao bi da nema alkohola, ne bi postojalo razloga za nikakve druge droge. Da, povlači jedno drugo. Jer, kak bi rekao, ono... Općenito bih rekao da ti alkohol full spusti razinu svijesti i ne moraš s nečim nažalost dignut. Ma ne samo toga, nego spustiti razinu svijesti na taj način da ti ono ne razmišljaš. Nije da trebaš sad ti se ići kao dizat od cuge s nečim, nego kao povodljiviji si, gluplji si, ono, radiš majmunarije doslovno, fizički se ozlijediš, ono, ništa ti nije bed, ono. Ali je koncept toga grozan, da to se radi kao... Mislim, nije koncept toga grozan. Grozan je koncept toga da je to društveno prihvatljivo. Ali kad ti razmisliš alkohol, nemam ništa protiv, ja izađem često van i to sve, ali kad ti pogledaš da ti da se napiješ i trebaš doslovno nešto uljevati u sebi i gutaš, nije tako easy kao tipa nešto, da li pričamo, ne znam sad da mogu govoriti detalje, ali kao da li zapališ, da li neko od WC povuče ovo, ono, da li kužiš tipak za
ili tableta, nebitno, ti moraš za alkohol veliku količinu toga doslovno progutat. Koliko je to zapravo koncept toga grozan da te uhvati. Pa gledaj, ja kad gledaš koncept jako puno stvari šta se radi, da ti to gledaš sad ono iz nekog trećeg lica od iznad, ko Simsi, onda možeš reći da je 80% ljudskog postojanja jako glupo i ono, dosta ono, besmisleno, ali ja baš striktno kod alkohola sam se složio ono, pros and cons, šta mi je plus, šta mi je minus, i dok sam vidio da ne vidim više niti jedan plus, onda sam jednostavno prestao s tim. Tako da, ali ono, kažem, nikad nije supstanca problem, uvijek su ljudi problem i ono, ja jednostavno ne nalazim više guštu tome, pa se s tim niti ne bavim. A jesi za legalizaciju marihuane, ili misliš da je to... A gledaj ovako, potentan psihodelik koji ljudi konzumiraju iz navike. Isto zato jer je zapravo jako lako dostupno, kogod kaže da... da. I sve je na svakom uglu i šta god ti danas želiš naći, ti ćeš naći ako se dovoljno potrudiš. Ono, od informacije do skilla nekog, kak naučiti, do znanja, pa tak i do ono, bilo kakve droge ili ono, bilo čega šta bih htio. Sve ono kao velik je protok informacija, jako lako je doći do svega i to. Jesam li za legalizaciju? Pa jesam, ali bi onda stvari kao promet i kao neke druge stvari trebalo puno više regulirati. Jer ono, kao, alkohol je legalan, pa opet nećeš doći negdje pijan i što raditi. Pa trebalo bi iste zakone staviti za taksi napušta, nemoj voziti. Da, ali problem s tim da ono, to je neka stvar koja ono alterira svijest i samim time što je psihodelik kod ljudi koji imaju bilo kakve ono predispozicije za ikakve ono mentalne bolesti i šizofrenija, može to jako utjecati na to, tako da ono ifi sam oko toga, ali ono, kao, neću lagat konzumencam i onda ono, sigurno bi bilo lakše da je to legalno i da ono, ne moraš imati tu dozu paranoje kod, kao, nabavke i toga, ali da, generalno mislim da ono, bi to i otvorilo radna mjesta i dalo ono, dosta toga, a mislim, kod bilo kakvog tog ozakonjivanja nije problem ono šta to zapravo je i kako to je, nego svejedno što je to ilegalno pa se neko koristi od toga i onda ima neko na legalnoj strani koji paše da je to ilegalno jer ili ima veze s ilegalnim ili suzbija to pa sa suzbijanjem toga dobiva neke beneficije. A kakav si ovako vezi? Mislim, ovo je baš ono iz krajnosti u krajnost, ali vjera i to imaš... Pa ovak bi ti rekao kao... rođen sam i odgojen sam ono ko rimokatolik i kao djed mi je bio ministrant i bila mu je full bitna crkva ono i on kroz tradiciju kao svaku nedjelju mora biti ručak 3 slijeda, molimo se svi skupa i kao ono tu jesam tradicionalno i to te oko toga. ušlo u tebe, ili tako? Da, ali makar sam katolik kao ono born and raised, mislim da katolička crkva nije ništa više od ono političke organizacije i da to ima jako malo veze s vjerom. I općenito bilo kakvo strukturiranje vjerovanja je jako krivo i ono, Isus sigurno nije htio imati sljedbenike, sigurno nije htio da se prodaju magneti sa križevima. I da ti nam misli neko gurne da je pare. Gle, to je sve jako velik problem jer ono, ja tu vidim kao strukturirano jako dugo kako da se okoristimo, da izbjegnemo poreza, da smo tu i ono, zapravo je... Imaju, da je kaos. Kak bi rekao, evo, Bože mi oprosti, ali kao svim mojim životnim iskustvima sam potaknut tome da je jako puno tih katoličkih vjerovanja i dogmi jako krivo interpretirano i da je cijelo ono učenje Isusa Krista da sami spoznamo tu razinu svjesnosti i ono
besmrtnost duše i na kraju ono reci elektromagnetskih impulsa ili svega što vlada u svemiru ako nećeš ići u vjeru nego ako ideš u skroz ono neku znanstvenu stranu toga kao energija neuništiva. Rekao bi da ono i dalje vjerujem da je kao kršćansko učenje dobro i da je u suštini to sve nešto što bi trebalo kao približiti ljudima i da bi se trebalo na samo puno promišljeniji način pristupati tome. Jer ljudi su ovce, pogotovo u Hrvatskoj, i onda ako ti doslovno sa nekim stvoriteljem ljudima utjeruješ neki strah i strahopoštovanje prema tome, mislim da radiš krivo, ali radiš na manipulaciji i onda opet tu crkva kao organizacija profitira na tome. Ne znam, jako je to sve skeči, ali vjerujem da svako vjerovanje koje... Ali vjeruješ da postoji, kao pusti sad crkvu, to je uvijek bilo meni. Vjerujem ne samo da postoji, nego da je cijelo jedno vječno postojanje. Samim time da je svemir takav koncipiran da negdje može biti rat, negdje može biti doslovno planet na kojem pada staklo i kreće se 10 puta brže od nas. I da ti i ja sad tu pričamo i da neko sad radi svoj posao i da se neko dijete rađa, neko umire, to sve trenutno je Bog koji samo nije unificiran time da je sve odjednom i da je sve jedno, ali najviše mi drži vodu taj law of one učenja, ako ti se da možeš proskrolati šta je to. Uglavnom putem hipnoterapije su neku ženu kanalizirali da kroz nju priča to neko više biće koje pokušava zapravo reći ljudima da je sve isti source i samo različite interpretacije toga na drugačijim vibracijama. I rekao bi da svako strukturirano vjerovanje i učenje je u suštini isto i da je ljubav na kraju dana to što je srž toga postojanja, ali ljudski ego ne da se baš tu puno radi oko toga. A vjeruješ da nismo sami, mislim, meni ni dalje nije jasno da ljudi misle da je Zemlja jedini planet gdje živi netko, kao, nama je iPhone 15 vrhunac, kao, mislim nije, ali kao, sigurno ima negdje jače nešto od Apple-a. Pa, ja bih rekao da nešto što postoji na tim, većim vibracijama nije uopće u ovim... dimenzijama. Ne samo dimenzijama, znači, doslovno, ako ćeš malo istraživati, CIA i te neke pokuse sa alteriranjima stanjima svijesti, ćeš vidjeti da kao mi smo u jednoj od 12 realnosti, kao na kojima funkcioniraju vibracije. Tako da, rekao bi da ako su inteligentnije, oblici života vjerojatno su onako na nekim vibracijama ili valnim duljinama kojima mi ne možemo uopće percipirati. Tako da sigurno nisu na iPhone 15 konfiguracijama, jer šta na kraju dana sve šta je, ali opet, sad je ovo dosta smiješno, meni sad u glavi ovak, kad mi prolazi kao lijevo desno dok pričam ne razmišljam, ali mi se povezalo. Opet i taj iPhone i to sve je napravljeno na sistemu binarnog koda, a ne na kvantnom, i dok god razmišljamo kao crno-bijelo, dobro-zlo, lijevo-desno, 0-1 i dalje smo u tom binarnom kodu i tu smo zatvoreni, a sigurno ta vića bića funkcioniraju iz kvantnog. Ne znam ako si istraživala ikad možda, ako znaš ko je dr. Joe Dispenza. On je doslovno rekao da kako postoji placebo i ti možeš uvjeriti svoj mozak da nešto postoji i tako je, da tako postoji i nocebo, da možeš sebe uvjeriti u obrnutu stvar, i čovjek je trebao biti nepokretan i doslovno si je regrowao svoje kralješke sa meditacijama i sa tim vježbama awarenessa, tako da ja mislim da je prije svega onda sve dalje šta izlazi. A sad šta izlazi iz te podsvijesti i tog uma i na šta je to spojeno? A šta misliš da je nakon?
kad smo... A mislim da ne postoji nakon, mislim da ne postoji prije, mislim da to... Misliš da jednom kad si mrtav nestaje sve, kao... Ne, ta duša opet. ne mislim to, nego Ne. mislim da to što ti misliš prije i nakon je čisto zato jer smo mi naučili linearno računati vrijeme. Da vrijeme nije linearno i da se sve događa ciklički i da onak, to što je nakon, znači, ja sam već sad 1 sekundu u budućnosti i 1 sekundu u prošlosti, kao bio sam tamo, ali cijelo vrijeme ja to jesam, znači možda sa nekog drugog statusa gledišta neko gleda šta sam ja radio prije 10 godina i u ovom trenutku i za 10 godina u tom jednom istom trenutku. Tako da ono. A paralelni svemir misliš da postoje? Pa krenuli su mapirat sad. Imaju human trailove sa DMT-em i mapiraju ta mjesta na koje ljudi odlaze u tim tripovima, jer ono, Da. dimetiltriptamin, ono, najpotentniji psihodelik koji mi znamo ko ljudi, a doslovno se nalazi u svakoj čestici koja postoji. Ali Ono. ja vjerujem da to postoji. Ja mislim da, misliš da se ne mislim po deja vu, to je mrvicu mi je onak jednostavno da bi bilo Da. kao da je to prošlo, kao paralelni Da. svemir, ali mislim da se može dogoditi, tipa, baš smo bile pričale prije 2 tjedna je bilo nešto se dogodilo i ja njoj baš pričam s njom i kažem kao, ja se odvrtno osjećam, nešto se kao, ne znam zašto, sve je super, i ja Da. sam bila full loš i baš u i ja plaćam na telefonu, joj nešto je bilo, kaže ona meni, sjeti se šta je moglo biti i ja onako uđem na Instagram i budem memory, Da. točno prije 2 godine se nešto meni desilo, katastrofa, i ona meni kaže, to ti iz 2022. si se osjetila, kao, to ima smisla, Pa gle, sad ona to proživljava. mislim, neko je proživio vjerojatno ono i smrt kliničku za života i onda ti automatski može potvrditi to da postoji neko drugo stanje svijesti u koje možemo otići, ali ono, to što sam pričao prije za ono mapiranje tih doslovno nekih lokacija, to mi je baš jako zanimljivo, jer ono, tebi se melatonin krene sintetizirat u DMT kad umreš. Znači iz spinalne žlijezde ti se krene to lučiti, onda kažu ljudi da vide cijeli život pred očima i ti gledaš šta sve. Da. A sve je objašnjivo Da. na nekakav način. Ali A ono, sve je objašnjivo, ali ono kao tu smo di jesmo, valjda s razlogom, a sad valjda je životni put traženja neke svrhe, pa Da. Ali nisi ono, ne činiš mi se kao osoba koja prihvatila kao ono, mislim, ok, nemaš 9 to 5 posao, to smo čuli, ali kao ima puno ljudi koji sam prihvate. Ja sam se sad rodio, ja ću ono, ne znam, žena, djeca, brak, kuća, odvesti djecu u vrtić, otići u je. penziju i umret. Meni je pomisao na to katastrofa, mene užasno me to skeri. jer je najlakše, zato što Najlakše, imaš je. najviše primjera da to funkcionira ili ne funkcionira, Istina. ali opet imaš puno danih primjera i ono, ako vidiš funkcionalnost toga, aha, to je to. Ne znam, Najlakši put. meni je super ono, to budističko učenje da za života treba zapravo samo naći način kako se maknut iz tog vječnog kruga ono, umiranja i ponovnog rođenja dok ono, ne stigneš u to stanje svijesti nirvane gdje možeš osjetiti ono, bezuvjetnu ljubav bez ikakvog vanjskog faktora nego sam sa sobom. Ali od ovih poznatih teorija zavjere vjeruješ u nešto od toga. I baš smo pričali, već bili s jednim gostom i on ima zanimljive, ali ako mi se činio, onako je bio je malo laid back, nije baš ti odmah sve šerat. Mene baš zanima jer imaš dobro, vidim, odličan vokabular, super objašnjavaš stvari, kada imaš nešto, onako nešto malo da je bolje od da je neko živ mrtav i tako to. Mislim i to su onako validne, super, zanimljivo, ali... Mislim da ne postoje teorije zavjere, nego jedna velika teorija zavjere s kojim ti žele skrenut ono, možda neko gledište, ali opet na kraju dana tipa, ja ne mogu otići na TikTok. Ne mogu otići na TikTok zato što sam toliko gledao tih stvari da mi je sad algoritam samo to. I znači samo teorije zavjere, samo psihodelije, alterirana stanja svijesti, CIA eksperimenti, ono sve... To je ono, odlično, meni su teen moms koje kuhaju djeci, ja bi rađe ove, to je teorija. gle, svako vidi i svakom se prilagođava algoritam Ne damo. na onako šta zapravo istražuje i gleda i treba, tako da
I don't know. Ne. Meni je adresiran tako tamo algoritam i onda ne mogu više to jer zapravo sva ta neka traganja u praznu i teorija zavjere te mogu samo dovesti u neku ono negativu. Zašto? Tipa u zadnje vrijeme čim više starim me živciraju veliki sportski fanatici. Iz razloga di ok, sad igra taj tvoj tim. Kao, to nije tvoj tim, to je neki tim koji si ti sad sebi izabrao da tebi oni imaju lijepe boje ili lijepe dresove ko mali i sad je to tvoj tim. I sad kao, ako taj tim izgubi, će ta osoba biti loše volje i sad kao, ma joj nemoj me, ovaj tu je izgubio, ovaj tu je ovo, kao ti daješ nekom ono milijunašu koji puca loptu, zarađuješ, daš takvu moć nad sobom, di onda nećeš dati nekom ko te hrani, oblači i ono pere ti zube i higijenu i sve ti servira, nećeš dati ono neku puno veću moć i to I općenito što se kolju na stadionima, imaju drame. Znači ti imaš dramu oko toga izgubio tvoj tim od 20 plus dečki koji su ono, koji ne može više zaboljeti ona stvar za tebe i koji su milijunaši, tu sad ono svojim ženama i novca, ti se tučeš na stadionu jer tipa, ne znam, Rijeka je pobjedila. Ono, to ono sve te brije ultras i to je priča za sebe, ali opet ja mislim da to sve dolazi ljudima jer žele biti dio nekog kolektiva i samo se žele osjećati prihvaćeno, tako da ono... Dobro, to je malo onak baca na sektu, on baš jedan ekstrem, govorimo o ekstremima, ja isto obožavam nogomet, od malena pratim to sa mojim, ali ni približno tome, meni je malo iskeriotično utakmicu da ne bi neko mi nešto pogodio. A ne znam, gle, to je problem šta ono... je i dalje kod civilizacija se nismo maknuli od kruha i igara. I kao... A to je tako, uvijek mora biti nešto, pogotovo kod nas. Mi smo mala zemlja i svaki put prvo je bio fokus na Eurosong, svi smo tu, onda je ono, ima onaj meme, kao utapa se doslovno Eurosong i ono kao ruku drži europsko. Da. I sad smo izbačeni iz toga, bio je takav hype tu, ja više nisam imala niti jedan portal da išta više rekao, ikome, sad pišu sam di su nogometaši na odmorima i više nikog nije briga. Uvijek mora biti nešto, sad će godina dana biti primjeri, pa će one šta će iduće godine opet krenuti Liga nacija, onda će biti Amerika i svjetsko i uvijek nekakav taj loop koji kao super je, mora nas nešto zadovoljiti, ali jel misliš da je to malo pre lako i jednostavno da te samo to u životu zadovolji, da si sretan u 5. mjesecu kad je Eurosong i svake 2 godine kad je europsko i 4 kad je svjetsko. Mogu se vratiti i na ono prošlo pitanje oko toga. Što se tiče ono nekog vjerovanja i to, znači ako si ti vjernik i ako govoriš za sebe da si vjernik, a ne preispituješ tu vjeru, I zašto si znači vjernik, ti si samo manipuliran u nešto. Da. Tako je ono sa apsolutno svim drugim, ne sa vjerom. Ono, ako bilo šta radiš i ne preispituješ ono segmente toga i kako ono nešto u tome promijeniti na bolje, gore ili već kako si ti to zamislio sebi da ide, bez ono nekih vanjskih faktora, šta ja znam, na kraju dana ono sve dolazi od tebe i ono kad se pitala jel bi šta mijenjao, ne bi mijenjao stvari, možda bi mijenjao kako reagiram na stvari. Aha. Kao kako si prije reagirao ili kako trenutno, jer si svjestan i sad da neki put ne reagiraš kako bi prije reagirao? Ma i sad u nekim situacijama ono se nađem da ovako doslovno ono samo ono na rubu prsavanja kao zašto? To je samo ono, na kraju dana sve je taj pogled na stvari koje ti se događaju. Može ti se dogoditi nešto jako traumatično ili tragično, ali ako ti iz toga ono vučeš neku mržnju ili osvetu ili bilo tako ono neke emocije loše, niskih vibracija, samo će ti se to vratiti ciklički i nećeš proživjeti to. Vjeruješ u manifestacije? Kao da ono, što želiš doći, ali malo na većem nivou, ne pa, sad htio sam doći malo negdje pričat na podcast, tako da, evo, vjerujem da stvar sa manifestacijama i ono baš nekih direktnim manifestacijama je tu ono isto. Koliko si ti dobro povezan sam sa sobom i koliko je dobro to neko tvoje i zdravo elektromagnetsko polje i koliko ćeš privući ono na kraju dana opet misao tvori materiju, prije prvo je misao, onda je materija, barem ja mislim da tak je.
Tako da, općenito ono neki zakoni privlačnosti i manifestacije mislim da su jako, jako istiniti, ali treba jako pomno gledat na to i ono, lako je nešto željet i onda će to doći, a sad na koji način to dođe, više je, ja mislim, moć te manifestacije da ti kontroliraš kako će to tebi doći nego da ti dođe. Jer doći će ti svakako. Ako ti nešto dovoljno želiš, to će doći do tebe. Ali je bitan taj način. Jesi razmišljao nakon ovog bit na moru otići u Nasu malo raditi? Ne. Nakon bit na moru imam jednu stvar koju moram napraviti. Koju odgađam i koja mislim, mogu biti komotan i govoriti da to meni ne treba, ali treba mi. I kako volim prigovarati nekim ljudima da se odmiču od odgovornosti, tak se ja odmičem od odgovornosti završiti vozački. Meni je autoškola najveća trauma u životu, bez zezancije i ja ne, strašno. Ja se mogu plakat misleći o autoškoli, ovaj tren. Ja sam se curi više puta plakao radi autoškole. Trauma. Prva stvar jer sam imao doslovno traumu od instruktora koji je bio baš prototip svega što čovjek ne treba biti. Isto, strašno. Onda mi je drugi instruktor bio super, a onda kad sam trebao imati sat, sam se vratio s puta, taj dan mi je tata umro, onda sam otkazao taj sat, ostalo su mi 4 sate, onda nisam išao voziti. Jako dugo, evo, sad već skoro 2 godine. Svi kažu to toliko jednostavno, mislim, svi voze. Znaš, ja se sjećam idiot za volanom, ja se tresem, ja izađem potpuno haljena, sve curi od straha od... Viš, jako mali, nisam znao voziti bicikl i plakao sam se i padao sam se tog bicikla i derali su se deda, pokojni i moj buraz na mene i kao debilci. Onda kad je bila osnovna, su svi krenuli voziti ono skate, BMX i to, sam sjeo na bajk i znao sam ga voziti. I sad gledam, ako sam se mentalno maknuo sa tog mind state-a žrtve da idem u tu autoškolu kao žrtva i dođem tamo sa normalnim mindsetom koji se nadam se sad imam, da ću to uspjeti riješiti. I da neću više biti passenger princess i da mi cura neće... A da, samo tebi Nemam je to... svoju ladicu i unutar su mi sve stvari. Da, tebi je to lako, zato što si žensko i možeš biti passenger princess. A mene cura kad treba voziti kaže, ja bi isto volila da meni tak neko. Da. A dobro, sad ćeš uzvratiti. Cijeli život imaš da uzvratiš sad. Da. I daj mi još privodimo kraj, zanimaju me prva stvar kad uđeš bilo gdje, vide se tvoje tetovaže. To ja ne vidim, kuži, to je meni problem. Ovako tu su ti. Da, baš sam gledao. Mislim, ja vidim te tetovaže, ali nemam osjećaj da sam kao cijeli šaran i baš sam sad gledao zadrito iz Osijeka. Meni to odlično, ja bi ti se cijela istetovirala, cijela, ne idem baš u struku, ali cijela. I daj mi imaš kakve priče zanimljive. Kažem, bilo sad Rito iz Osijeka i Sjena i ja smo Masimov restoran Mančiz, radili smo kao review, jeli smo neke, mislim kao reviewaš hranu. Da, reći ćeš na videu da ti je loše, mislim, odlično je bilo, ni ne mogu reći da ti je loše, ali svaki put taj review hrane kao, šta sad, ja trebam jesti, super. Mislim, stvarno je super, ali kao, onda je dobro, jer to su okrenuli na meme, na kraju bio super video, ali da se vratimo na to, ja ovak gledam sebe sa tim rapom ovako kako uzimam grizi, kao, ja stvarno onako imam cijele ruke crne pošarane. I sad sam baš naradio prošli tjedan tu novitet da popunim tu gdje mi je bilo prazno i sad još gledam još ove neke male rukice sa sitnicama. Želje za još gdje noge, ruke, vrat, faca. I ja bi ti se htio cijeli pošarati, meni je to jako fora jer onako kao doslovno daješ nekom artistu da tvoje tijelo bude ono showcase njihovog rada i meni je to full super i zabavno mi je, a i onako terapeutski mi je ležat i trpit bol i ne žalit se. Da, i zapravo bol koja će ići u nekom dobrom smjeru na kraju kad se završi. Kak bi rekao, htio bi se šarat, ali kao napravio sam trbuh, pa bi onda htio raditi prsa, pa nakon prsa bi htio raditi vrat i onda kao tek kasnije preći na glavu, jer kao htio bi ja sve pošarat. Više na facu ili na glavu misliš ispod kose i to, ili kako, šta pod glavom misliš? Htio bi i glavu, i facu, i vrat, svašta bi ja htio pošarat, ali ono, ima vremena. A imaš jednog tattoo artista ili kako to bude? Imam jednog koji mi je to go, kod kojeg volim ići raditi, ali radio sam kod dosta ljudi i kod nekih ljudi bi... Pa trenutno da, ali ono,
To ti isto ide s vremenom u kojem su si... tvoji dizajni kao... Nemam Kako to funkcionira? niti jedan. Znači, evo, to mi je žao. Znači, crtam cijeli život. Možda, zato to i pitam kao... Crtam cijeli život, radim grafike, onako, od osnovne škole sam, u nekom softveru za dizajnirat i kao, nemam ništa da sam ja nacrtao i kao, to je ovo će biti? zapravo dosta mim. Ali volim freehandove od drugih ljudi. Kao, dobro. ovo je tu, kao, htio sam na šaku raditi grb Zagreba i nismo imali originalnu skicu. Aha, to ja vidim. Da. Mislim, vidiš što mi je, kao stilizirano je, ali grb Zagreba. I to je freehand, kao. To sam ja njemu došao kao, Matija, šaraj tu sad. Što to znači? Sam daš ruku i to je to? To je po njegovoj skici, da. Ovo nije kao planski rađeno. To mi znam, nije planski, Ovo je isto kao, ovaj duhić tu je filler da popuni iznad ovih nekih tetovaža. A dobro, plan je sve. A mislim, ja imam generalnu ideju šta bih htio tetovirat, ali kao nijedno nije baš nešto što sam si ja nacrtao. Ali ovaj tu križ kad se, dva put mi se ispro, to je spljuvalo mi je tintu van i onda sam imao pendrek na prstu i onda sam solo stick and poke to. A jel, i kad regret bio koji za tetovažu? Imam cover up, da. Nije bilo valjda ime neko? Nije ime, nije bio. Bio je simbol, bio tu ispod ovog. Kom se sada da dovoljno tražiti čega je simbol i to. Nisam htio više imati to i onda sam dobro, stavio super sam medu. Da. I mislim, radio je isti dečko cover up čija je originalna tetovaža. A šta je bilo nešto, ne moraš reći ako neće skandalozno nešto? Ma nije ništa skandalozno, to je bio Rozi leptir jedan. Ali je stvar da sam to radio 2020. u lockdownu, izašao na ilegalni party u podrum gdje je vruće sa friškom folijom i to, inficiralo mi se tetovaža, imao sam ovako visoku krastu na tom dijelu, mazo se tirosurom, hidrociklinom i ne znam čime sve ne da to prođe i onda kad sam ju cover upao bilo mi je drago da i ne vidim te fleke. I da mi reci za kraj, planovi za budućnost, šta možemo očekivati od tebe? Evo, jako sam sretan da mogu negdje reći da ću u 9. mjesecu izbaciti single sa spotom, solo za jednu novu stvar. Nisam izbacio single sa spotom, zapravo ako računamo da je ovaj spot izašao ko album, nisam izbacio zapravo 2020. to. I jako mi je drago i baš i mene zanima šta će ispast od tog videa, jer taj spot pola sam snimao ja, pola cura. Smo bili na putu u Japanu u 3. mjesecu i to sad čekam Luku Matkovića da namontira i pošto čovjek radi svima koji su imalo dobri i relevantni, žele taj talent, tako i ja, tako da evo pjesma je već snimljena davno i napravljen je i matrica i sad se radi mix i sve. I prvi plan je bio prije ljeta to izbacivat, ali ne želim, to jest ja sam htio pa nisam htio pa svi sad izbacuju pa nema smisla i onda kao on niti ne stigne, tako da kao na jesen tom se full veselim i nakon toga bi htio malo konzistentnije izbacivat solo muziku, a i novi Buntaj bi trebali raditi nekad. Znači dolazi još dosta od Buntaja. Pa mislim, najveći problem je kod toga kad snimaš album, to je onda stalno si u studiju i stalno želiš završiti tu jednu cjelinu i onda toliko toga tu treba ovo, zasitiš se i tog posla, ali onak, što se tiče kreative, to nikad ne staje, to je kao uvijek imam tekstova, uvijek mogu ići u studio i kao idem i premalo radim muziku koliko bih htio raditi. Ali dobro, mislim, lijepo putovanje, za sad još će biti sigurno i ljepše. Ništa, mi ćemo te supportat, pogledajte svi merch, na tom Instagramu ima, na Instagramu od Buntaja. Na oba postam većinom sličan sadržaj, tako da možete pogledati. Eto. I evo, hvala tebi još jednom na pozivu. Bila mi je čast, baš mi je bilo lijepo i ugodno i eto, mislim da si puno predrasuda danas sa načinom na koji razgovaraš, da nije samo trap je rap, nego bome, znaš. Gle, u tome je najveći problem što onako kao, tu su neki tipa Burazovi prijatelji bili oko toga. Kad sam krenuo to raditi kao, pa nisi ti takav, to je za idiote, kao što to radiš, kao, ali nije na kraju dana bitno sam raditi nešto što tebe ispunjava i biti ok sam sa sobom i ne dat tuđim jezicima da ti oblikuju sliku o sebi. I još bolje kad znaš freestyle, ti još pričati o svemiru, odlično. I to je to.
Ako tvoj sam Teddy Bear, ti si moja Sasha Grey. Ovog nema na TV-u, al stavi na OnlyFans. Šireju se zjenice, vučem zapletenice. Htjela sa mnom bi u mrak, pazim da ne slomi vrat. Tobako vanila, to ti miriše na luksuz. Špati ima novu bembu ispred kleti skr. A what you gonna do, ako tu se nađeš usput. A uslugu naplatim duplo, zato smo u plusu. Jer jedan radi posao, 1, 3, 1, 2.